Прывітанне Шекспіру. Здоров, братка Мольер. Адкуль? Да вось тэатру. О, што там чуваць? А, кажуць, глядач смяяцца хоча. Ён хоча смяяцца. А нашаму брату хоць ты плач? І ты ведаеш, што некаторыя драматургі вельмі лёгка з гэтай задачай спраўляюцца. Я ведаю, яны паказваюць гледачу палец, лічаць, што калі ён вельмі пасмяяцца захоча, дык і з пальца пасмяецца. Ну, дык ён пасмяецца, а потым і пакрыўдзіцца, скажа, за каго, кажа, вы мяне лічыце, што я вам? Блазан які, што вы мне палец паказваеце. Не, ну, а сапраўды, каго нам асмейваць? Ну. Ну, каго ты не возьмеш, гэта будзе альбо рабочы, альбо калгаснік, альбо інтэлігент, адным словам, чалавек савецкі, пажартаваць з яго яшчэ. Можна, але паспрабуй смяяць яго. Ну, паспрабуй вывесці на сцэну сучаснага Недэрселя альбо сучаснага сквазнік Дмухановскага. Я думаю, што ты дарэмна так думаеш. Калі мы будзем паказваць сапраўдныя нашы недахопы, то ён ахвотна з намі пасмяецца. Ну, вядома, тут трэба мець зоркае вока, не махаць мятлой, куды попала. А сапраўдных недахопаў у нас хопіць, каб з іх пасмяяцца. Ты ведаеш, лавіць блог – гэта не задача вялікага мастацтва. Тебе могуць цябе пахваліць нават за спрыт, але Гогаль з гэтага не атрымаецца. О, так можа ты хоць паспрабуеш, Ой, не спакушай. Я даў сабе слова не мець больш справы з гэтым няўдзячным жанрам. Ну, і з чым ты збіраешся займацца? А я думаю пераключыцца на лірыку. Там розныя ўзвышаныя пачуцці, глыбокія перажыванні. Гэта заўсёды падабаецца чытачу. Ну, а калі не атрымаецца, што ж, пайду ў двор. А вось я паспрабую. Што, знайшоў добры аб'ект? А чаго яго доўга шукаць? Я проста пакажу гледачу майго суседа. Вялікі нягоднік? Ну, што ты? Гэта вельмі мілы чалавек. Блыха якая-небудзь. Але я жадаю табе спрыту злавіць яе. А я папрашу паказаць гледачу майго суседа. Кинуть работу, маёмасць, кватэру, ехаць невядома куды. Што мы тут будзем рабіць? Наш жа горад ад фронту яшчэ далёка. Клава, мне ўсё гэта надакучыла. Я хачу пагаварыць з табой сур'ёзна. Послухай, Клава. Не тлумачу тебе кожен раз, чому я роблю так, а не так. Я хочу викласти тебе свої принципи, якими я керуюся у житті. Коли ти їх запомниш, кожен мій вчинок, Клава, тобі буде зрозумілий. Ранее ты ніколи не говорил о своих принципах. Раніше, Клавочка, не було потреби. А зараз такий час, що без принципів дороженька і ніяка. І так. Принцип перший. Я хочу жить. Ты гэта ўжо казаў. Так, я повторяю. До тебе это нарешті дошло. Жить, не глядячи ни на что. Отсюда мое правило. Утекай от пыли, где тебя могут забить. А калі все так будут робить, хто ж туды будзе радзіму абараняць? Знаю, я думаю, все коли ласка, все нехай робить, все обороняют. А я хочу жить. Это как раз подпадает под мои принципы. Тому я выехал сюда. Брониш мне не дали. На руках заставился один только разгадать документ, якими женщин моцно меня компрометует. Военный билет? Военный билет. Чем он тебя компрометует? Шит. ВОЗ-28, начальницкий склад. Видишь, что, Клавочка? Лепш будет. Коли его зусім не стане. Звар'ятел! Ну як же, коли запитають? Тихо. Все. Нема. Згорел. Згубив.
І наогул, я був знятий з учету, розумієш? Хворий, у мене грудна жар, у мене туберкульоз. Так, на чому ми спинилися? Ага, на тим, що я хочу жити, так? Так ось, коли я жив, Клавушка, я хочу жити по-людську, розумієш? Розумію. Як усі люди живуть. Ні, Клавушка. Люди живуть по-розному, але мало хто з них живе по-людську мало. А я хочу по-людську пронаться, по-людську есть, по-людську пить, по-людську любить. Поки що я этого всього, на жаль, не маю. Дякую за щирість. Клавушка. Ну, що дотичить любві, я думаю, як це маю у достатковій кількості. Ну, а все остальне треба буде нам з тобою набивати. Ну? Яким чином? Ну, я думаю, не працей, яку ти маєш на увазі. Тоді що ж, злочинство? О, ні, злочинство. Ні, це знов-таки суперечить моїм принципам. Ну, тоді я не ведаю, яким способом можна сумлінно зробити те, об чим ти говориш. Слухай, Клавочка, нам треба з тобою домовитися, що ми будемо називати сумленным. Так ось я лічу сумленным все то, що не підпадає під артикул Уголовного кодексу. Ну, хоч би і так, все одно, я не розумію, яким способом. Есть, Клавочка, есть такий спосіб. Ти мене просто заінтригував. І я сподіваюся, ти будеш моїм союзником. Угу. А що я повинна буду робити? Головне, мені не перешкоджати. І все? Так, бодай, що все. І з чого ж ти думаєш починати? З візитів, Клавушка, з візитів. Треба познайомитися з начальством. Треба їм показати, що я нечто таке, об чим скромно мовчу, але об чим вони можуть здогадуватися. Не ведаю, як у мене це отривається. Так, ось що, Клава, сідай за стол, нібито ти начальник, а я увойду. Зайдите. Добрый день, Иван Иванович. Добрый день. Сядайте. Что скажете? Я Чарський, може, чули? Як це Чарський? Ви жлук та й раптом Чарський? Господи, Клава, ну ти ж не ведаєш, що я жлук-то. Не ведаєш, не ведаєш. Як не ведаю? Добрий інтерес, каб я не ведала прозвище свого мужа. Дурниця. Дурниця, ти бачиш мене упершиню, розумієш? Упершиню. Ні, Клава, наогул ти не можеш бути начальником, не можеш. Клавочка, коли я увайду, рабі вигляд, що ти вельми занята, і наогул не адразу мене зауважай, не адразу, розумієш? Коли говориш, не лапачи так хутка, говори тихо, говори повольно, каб я змог адчуць, ацаніць, узважыць кожнае твоё слово, разумееш? Кожнае твоё слово. Глядзі міма мяне, удалечынь. Нібыта там, удалечыні, ты бачыш такія важныя дзяржаўныя справы, якія табе даручана вяршыць. Ну, а Чарскі, гэта будзе, скажем, мой псевдонім. Можа, я знакаміты артыст, можа, паэт, ці яшчэ што, гэта аднаму Богу вядома. Чарскі – гэта такое прозвішча, якое павінна зрабіць уражанне. Ну, пачнем спачатку. Выбачайце. Коли ласка. Вось, прыйшоў пазнаёміцца
Ваш сусед язва Михаил Александрович. Чарский Зелен Змеянович, моя жонка. Клаудия. Вы что, недзе тут побач живете? Да у соседнем покое. Вось я. И давно? У городе 8-й год, а у покое другий месяц. Як с фронту приехал. Так вы на фронте были? Был, вы ведаете, але мне ось не пошанцевало. Не пошанцевало. Я б сказал, наоборот, именно пошанцевало. Этот кусок металла мог трапить, дойти трошки выше. Ну и что ж вы зараз от пашинку пасля шпиталя? Да не, зусім звольнився. Працюю в мясцовой газете. Газете? Угу. Чуєш, Клавдія Петровна, не безпечно нас сусід, що доброго, як кажуть, на перо подчепить. Ну, было б за что. Что, коферы, либералы проклятые. Вы часом там комедии не пишете? Часом пишу. Ну, Клавдия Петровна, зусім мы с тобой пропали. Неужо мне Бог такое счастье послал, что сам герой у руки до меня попался? Я не могу просто в это поверить, в такое счастье. Ну, думаю, что так этого не дойдет. Ну, хоть люди и не святые, але, я боюсь сказать, и не такие благие, как нас, да в комедию вставляется. Сподіваюся, буду жить с вами по соседству. Кто со мной сябровал, то и потом не каюся. Ось вам моя рука на дружбу. Захвотай тисну вашу руку. Лишний сябр не пошкодит. Вось вам і моя рука, товарищ драматург. Рука и сердце, яна хоче сказать. Покуль что только рука. Сябры мои, прошу пробачення, мне треба істи. Сподіваюся, ще застать на месте. До побачення. А про ложек треба було поклопотиться. От ось попроси сусіда, і він тобі допоможе. Усього доброго. Я особисто я захватую. Только ведайте, мне треба на хвилинку збігати собі в покой. На хвилиночку. Много народу в прийомной. Человек 10. А по яких справах? По розных. Оденье, обуток, столовка. Наибольше эвакуированные. Ох, беда мне с ними. Что ни день, то больше наплыв. И принять я их зараз не могу. Там один громадянин просить принять его без чарги. Не могу, товарищ Бывалов выкликає. И он каже, назовите ему мое прозвище, так он одразу прийме. А як його прозвище? Чарський. Чарський? Так, Здається, Чарський. справді, як нечто знайоме. Кажете, Чарський. Так, Чарський. А може і Луна Чарський. А Луначарський ж, здається, помер. Ви не помните? Не помню. Чорт, у кого б це довідатися? Може, товариш Бывалов ведає? Товарищ Бывалов то ведае. Але звонить ему по такой справе незручно. Кажете, важно. Трымаецца? Вельмі важно. Ён каже, на конт мяне павінны былі з Москвы званіць. То добре. Нехай заходить. Добрый день, Антон Макарович. Добрый день. Чим могу служить? Прибывший у ваш город, полічив обов'язком засвідчити вам
свою пашану. Мое прозвище Чарский. Вельми приємно. Прошу садиться. Ви, здається, сказали, Луначарський? Так, не зусім. Чарский. Чарский Демьян Демьянович. Вам с Москвы звонили на контмере? Ні. Не звонили. Не звонили? Ну тогда не дивно, что вы не ведаете моего прозвища. Може, товаришу Бывалову звонили, я зараз Не доведаюсь. звоните. Ты ж подумай, что я набиваюсь из протекции. Я думаю, что и без этого вы дозволите мне проживать в вашем городе, Коли ласка. и не покинете без уваги. Наш обов'язок клопотиться об таких людях. Хоть вы и не чули моего прозвища. Прозвище-то ми чули. Як же ж не чуть? А ось, ну, особисто ти не доводилося. Скажите, это не ваш свояк, товарищ? Анатолий Васильевич, вы хочете сказать. Так, двоюродный племянник. Я погляжу, що прозвище одноиковое. Ось тільки на конт Луни у мене сумнение було. А это ж, видать, так, ну, для пригожості, Дом. для поезії прибавлено. Так, нябожчик любіў усё прыгожае, ён і мне прышчапіў любоў да мастацтва. Ці надовго ви до нас приїхали? Ну, гэта будзе залежаць ад абставін. Чим думаєте заняться? Ну, разумееце, шмат розных планаў. Творчих. Пераважна. О, курите. Дякую. Какая у вас оригинальная запальница. Подарок Анатолия Васильевича. Ось як. Цікаво. А можна поглядати? Коли ласка, глядите. О, вельми оригинальная запальница. Подобається? Ну, як? А ведаете, что я вам її дарую. Ні, ну як? Берите. Ну, це ж пам'ять. Ну, ось хай і вам буде пам'ять від мене. У мене шмат різних речей, подарованих Анатолієм Васильовичем. Берите. Як ви уладилися у нас? Дякую. Я ж розумію, війна, тут нічого не попишеш. Пробачьте вы нам. В городе такая теснота. Воинские части эвакуированы. 20 тысяч эвакуированы. 20 тисяч і ще двоє. Ну, я і жонка. Хіба ви так само? Так, довелося поїхати. Сидів до апошнього, вже усі сябри поїхали, а я все сидів. Ну, гляжу, більше вже нема куди терпіти. Ой, такое несчастье. Многие ж в одних кашулях повыбегали. А зима надоходить. А у людей ні обутку, ні вопратки. І ми ж нічим допомогти не можемо. Ну, бачили, які черги. І так з раниці до вечора, з раниці до вечора. От другий раз махнув би на всю рукою. Да на фронт. На фронт. Що ви захотіли на фронт? На фронт усі ми з радістю на фронт. Я так само собрался. Мне кажуть, нет, товарищ. На фронте вас есть кем заменить. А ось ви тут поспробуйте. Одного разу був уже зусім собрався, доктори проклятые крутили, вертели, все ж знайшли нечто там. Туберкулез, грудную жабу, яны и сами не разберуть. Кажуть, вам на фронт нельга, ви і тут недовго протягнете. Вам кажуть, треба добрий відпочинок і добрий харч. І документ видали, з учету зняли. Правда,
згарэў у агні, так што я цяпер як дэзерцір. Ну, гэта паправім. Як вы з харчаваннем уладзіліся? Ну, я думаю, у вас у горадзе знойдзецца якая-небудзь сталоўка. Ну, сталоўка тут знойдзецца, але обеды там не важны. З вашым здароўем вы зусім змарнееце. Вот што. Вось. Не. Па гэтай запісцы вам тое-сёе дадуць. Вы, відаць, спяшаецеся? Прабачце вы, што нема больш часу пагаварыць з вами. На кожны ж дзень трапляюцца такія людзі. Спяшаецеся? Так, так. Вось што. Прыходзьце да мяне ў суботу вечарам на пельмені. Так. Гэта ж адзіны вечар свабодны. Дзякую, дзякую. У сваю чаргу запрашаю вас да сябе ў госці. Буду рады пабачыць. Всего добрага. Ну, вялікае дзякую, абавязкова, абавязкова. О! Так. Павел Антонович. Ага, гэта Канягин. Ну, выбачайце, калі ласка. Ну, меня тут затрымалі. Чарскі. Ну, вы ж, напэўна, чулі пра яго? Ну, племяннік Луначарскага. Так. А хто яго ведае? Ці рэжысёр, мастак, можа, артыст. Ну, нешта ж у гэтым родзе. Ну, не, што. Вельмі мілы чалавек. Зараз іду. Цікава. Нехта сам сабе з учоту зняў. Так, жлук-то. Дзіўна, тут ніколі ніякага жлук-то не было. Дзям'яна... Чакайце, не наш гэта новы сусед. Ён жа таксама Дзям'ян Дзям'янович. Гэту загадку трэба разгадаць. Так, ваенкамат вядомы. О, адгэтуль мы і пачнём. А пакуль прыйдзе адказ, будзем назіраць і записывать, збирать материал для комедии. Ой, а что вы робите? Да вот печь распариваю. А там ничего не было? Да некие паперки, что было, то уже сгорело. А, нехай горить. Пойдем с вами поговорим. Мы же с вами... А мы что не знаем? Ну что ж, можно себе и погутарить. Дзеючыя асобы. Дзям'ян Дзям'янович Чарскі, ён жа жлук-то. Жлук-то. А што, нядрэнна гучыць, а? Другая Клаўдія Пятроўна, яго жонка. Асоба, здаецца, пустая. Зараз мы яе разыграем. Так, трэцяя, ну, Михаил Александрович Язва, то бок я. Ну і паэт Анатоль Прамянны. Ну, вось, завязка готовая. Ну, а далейшая дзея будзе разгортвацца па меры высвятлення асобы майго героя. Ну,
Я пайшоў. Скажите, язва – это ваше сапраўднае прозвішча? Сапраўднае. Не, кажется, не верится. Что у меня такое прозвище? Не, что передо мной живый письменник. Мне здавалося, что письменники некі асаблівыя, что ничего не робяць, толькі пишут. А гавораць, так толькі вершамі. Ну, может, есть такие. Я провинциал. А вы вершам не пишете? Да не, что вы. Ну, вядома, ваше прозвішча для вершаў не падыходзіць. А п'ес вы шмат написали? Одну. И в театры ставили? Ставили. Напишите про мяне что-нибудь. О, теперь вы вырашили выкарыстаць мяне по специальности. Напишите, каб я была галоўнай героиней, и каб усе аплодировали мне, аплодировали, а каб я так само сидела в глядзельнай зале и так само аплодировала, аплодировала. Ну что ж, добро. Я напишу. А як вы напишете? Ну, я напишу, что жила-была Клавочка, хорошая девчина, с прыгожими вочками, и все называли ее прыгажуней и разумницей. Называли, Ну вот. правда? А мать її пестила, і все за її робила, нават одягала і роздягала. Ось. Ну, нарешті Клавочка пайшла ў школу. А там уже маці не могла за яе рабіць, і ёй прыйшлося рабіць усё самой. Ось. Але гэта было цяжка і нудна. Сяк так Клавочка дапаўзла до 10 класса. Не, неправда. Скончивши семигодку, я поступила в балетную студию. Ах, ну конечно, конечно. Я помылился. Клавочка не дапаўзла до 10 класса. Аднойчы на сцэне яна ўбачыла, як балерыны прыгожа выбрыкваюць ножками. Ну и что далее? И это ей показалось таким легким, таким пригожим и таким привабным показать хараство своих ножек, что по просьбе мати яе уладкавали у балетную студию. Ну, Слушайте далее. ну что ж. И вось наша Клавочка пачала займацца ў гэтай балетнай студыі. Але і калі яна пачала вывучаць гэтую балетную азбуку, ёй прыйшлося па сотні разоў паўтараць адно і тое ж па. Адным словам, Клавочка ўбачыла, што балетнае хараство здабываецца цяжкай працай і потам. А працаваць яе не прывучылі. Але тут, на шчасце, ёй трапіўся таварыш Чарскі. Ну, і аднойчы на рэпетыцыі ён заўважыў прыгожыя Клавачыны ножкі і вырашыў імі заўладаць. Трэба сказаць, што Клавачка
недолго упиралась. Нахабник, як вы смеете? Вы перешкаджаете мне фантазировать. Одним словом, поцелунки ёй пришліся больш да густу, чым балетные па. Ай. Ну, хлусите далей. Ну, урэшце рэшт, наша гераіня з Клавачкі ператварылася у Клаўдію Петровну і стала мадам Чарская. Ось. Ну, і што далей? А вы што, хочаце ведаць фінал гэтай камедыі? Ну, што ж, магчыма, ён будзе добрым. Мой герой будзе продолжать свою деятельность. Ну, а Клавочка будет пить, есть, заниматься плетками. Ну, а коли она постарэе, ці можа нават раней, і он знойдзе сабе іншую, будзе гуляць з іншымі. Ну, а Клавочцы давядзецца з гэтым прымірыцца, таму што ёй не захочется расставаться с сытым жыццём. Перспектыва. А что, вам не подобается? Выставил меня мяшчанка еще и пытает. Ну что ж, может, вы и правы. Ну, а вы ведаете, можно зрабіць так, что Клавочка от ревности, ну, отрутится. Что? Я гэтага ніколі не зраблю. Так, ваша правда, моя героиня ніколі гэта не зробіць. Ну, па-першае, як вы заўважылі, яна гэта сапраўды ніколі не зробіць, гэта не ў яе характары. А па-другое, гэта будзе ўжо не камедыя, а драма. А отруціцца гэта, па-вашаму, шчаслівы канец? Я маю на увазе цэнтральнага героя. Магчыма, ён пападзецца. І тады Клавачка, ну, пакуль яшчэ маладая і прыгожая. Нарэшце вы мне камплімент сказалі. У тым-то яе і бяда, што яна прыгожая. Аднак вы мяне перабіваеце. Ну, такім чынам, тады Клавачка, пакуль яшчэ маладая і прыгожая, так, трапіць да другога Чарскага, потым да трэцяга, потым да чацвёртага. Ідыёт! Як вы смеете так мяне абражаць? Вы перешкаджаете мне фантазировать. Я тут, понимаете, ношуся с этой несчастной Клавочкой, мучаюся, пишу комедию. А чаму б вам не зрабіць такую канцоўку? Клаве абрыдла пустое жыццё. Абрыд сытый, самоздовольный муж. Яна кинула свою душную кватэру, стукнула дзвярыма и пошла насустрач свежему ветру. На фабрику, на завод, на фронт. А ў канцы п'есы мы бачым яе стаханаўкай або героем Советского Союза. Вы ведаеце, я думаю, што гэтая канцоўка гледачу спадабалася. Але ж гэта неправдзіва. Вы ж ведаеце, што за стварэнне гэтая Клавачка. Гэта ж няшчасная, бязвольная істота. Ну так. Плакаць яна можа. Плакаць у яе характар. Але ж гэта на сцэне непрыгожа. Ну ось. Нос чырвоны, у носе хлюпай.
Я? Я не человек. Я автор комедии. И тут я сапраўды безлітасны. Не могу сказать. Погудрила с вами. Мне всю душу своими концовками вымотали. А что вы думаете? Знайсці сапраўдную канцоўку – гэта вялікая справа. Добрый день. Добрый день. Вибачайте. Я тебе шукаю, суседка сказала, что ты тут. Ну, і кому я там спатрэбіўся? Редактор загадал терминова быть в редакции. А што там здарылася? Полосу рыхтовать. О, чорт, а! А я ж збіраўся дома пасядзець ды папрацаваць. Ну, вот будешь? Чакай, чакай. Вось, Клаўдія Петровна, дазвольце вам прадставіць. Мой друг, былы драматург, будучы поэт, Анатоль Праменны, выхаванец Мельпомены, драматург ён быў нядрэнны, ды сышоў цяпер са сцэны. Убаяўся блох, што ж далей з Праменным будзе. І ці выйдуць з хлопца людзі, знае толькі Бог, па прызванню быццам дворнік, а рыхтуе вершы ў зборнік. Вы нават на свайго друга паклёпнічаеце. Што вы? А я ўпэўнена, што ён цудоўны паэт. А вы яму зайздросціце. Ну так гэта ж язва. Я ўжо ў гэтым пераканалася. Калі ласка, праходзьце. Дякую. Трэба ісці ў рэдакцыю. Верш пісаць. Там ужо што прыйдзецца. А вы лірык. Так, я працую ў гэтым жанры. А я па вачах пазнала. Па вачах-то ён лірык. А так, разбойнік, вы яго асцерагаецеся? Хопіць вам пад'язджаць. Калі вы пачытаеце мне свае вершы, Калі напишу хорошие. О, Клаўдія Петровна. Гляжу, ви робите поспіхи. Покинув з одним кавалером, а заставив з двома. гэта друг таварыша язвы. Паэт. Поэт. Значит, в вашем полку прибыло. Чарский. Праменны. Ну что, сябры, спадзяюся, вы без меня не сумовали, а? Прызнацца не вельмі. Не верю. Ну, а без килбаски, а? А без сырку, а без икорки, а? А без гэтай слезы вы, напэўна, все ж таки сумовали. Но, прызнацца, ваш візит, я думаю, быў не дрэнным. Так, мне дрэнны Клава, парышка, ласка, вам сыру. Ну, сябры, давайте прикрыть. Время. Давайте выпьем по першей деле нашего знакомства. За вас, сябры мои, за вас. За лірыку. За комедию. Только каб смешная была, выведите нам такого типуса, каб глядача аж боки рвали. О, прызнацца, ёсць ужо такі тыпус. Ёсць? Наклёваецца. Помню, помню. Ты
тыя росы, вербы над ракою, расплятаў мне мілы косы ласкавай рукою. Дзе ж цяпер ты, любы дружа, дзе ты, мой саколе? Ці то ў лесе, ці то ў лузе, ці то ў чыстым полі. Б'ешся з ворагам паганым за сваю айчыну, ой, успомні, мой каханы, русую дзяўчыну. Можа, зрок твой загарыцца, як маланка ў хмары, ляжа вораг чужаніца пад тваім ударам, будуць косці яго гнісці, на чужыне ў полі будзем жыць мы, як калісьці. У шчаслівай долі зноў успомнім тыя росы, вербы над ракою. Распляцеш ты, мілы косы, ласкавай рукою. Ну што ж засумавалі? Дрэнна, правда? Вельмі хораша. Калі слухаеш такія вершы, смутак агортвае. Значыць, дрэнна. Я не ставіў сабе такой задачы, калі пісаў. Не, смутак ад таго, што мне ўжо касы ніхто не распляце. Хавайся, паэзія. Проза ідзе. Хадзім, я не хачу, каб ён мяне з вамі бачыў. Там что, сдается, жонка Демьяна Демьяновича? Ага, подшипела себе нейкага Писарчука. Так. И трассы не возьме. Выгуляется, выспится. Постояла бля станка зранку до вечера. Не стояли б кавалеры в голове. Не, ну, умудряюцца все ж таки люди так жить, быццам ніякай войны няма на свете. Люди там кроў проливают за радзіму. А гэта его, ну, взять хотя бы гэтага Демьяна Демьяновича. Живе себе припеваючи. И в армию ж не берут. Хотя здоровый як бык. Якая там армия? У яго, браток, знаешь, какая бронь? Ни один снаряд не пробье. Ось так. Не, ну, ён і дапаможа, і потрапіць кожнаму. І змог же поставить себе так, что без яго, ну, як без рук усе. А кто он такие? Ведаешь? Ну, мастак ці што? Ага. Видать, что мастак. Ни один блат у городе без его не обходится. Надоечы трэба было мне достать вагон. Я туды-сюды ніяк не могу достать. Хоть ты тресни. Зернув сюда его, кажу, Демьян Демьянович, так и так. Ну, то сё я, ну, ему пропановал. И он каже, а колькі тебе трэба вагонов? А я кажу, один. Завтра будет тебе вагон, сказал он мне. Ось так. Я кажу, а что там треба сказать? А ничего, каже, не треба казать. Просто прийдешь и скажешь, что мне потребен вагон. Ну, я думаю, что он здекається, смеется з мене. Але пошел туди. Приходжу і сапраўды. Чакає мене вагон, давно чакає. Ось так. Спритьон, шельма. Ой, спритьон. І так ловко все у яго виходить. Ніби тільки пальцями і все, як добрий гармоніст. И не попадется, глядишь ты, а? Ты что, хитрый жук? О, такие же... Что ты, Иван, для меня? Я вам вельми подробно? Вельми, Демьян Демьянович. Вельми. Да. А на во что я вам спотребився? Дем'ян Дем'янович, без вас нашему брату ну ніякого разгарнення нема. Товарищ, ну, вы не по адресу. Я не господарчий работник, я творчий человек. Мы разумеем, что вы не занимаетесь гэтымі справами, але ж все-таки зробите ласку. Да поможите, Демьян Демьянович, мы не постоим. Товарищ, ну, разумеете, я не хочу, как бы... Про меня казали, что я некий там блатмайстер,
А хто про вас гэта Да у скажа? кого это язык повернется такое сказать про вас, Демьян Кого? Демьянович? Разумеете, бывает, дапаможешь человеку, дапаможешь. Але ж гэта зусім не адзначае, што, разумееце? Вядома, гэта нічога не значыць. Гэта толькі значыць, А, што... ну что это значит? Это значит, что треба отдякивать человеку. Ну, так, ну, это так, ведомо. Што ж вы ад мяне хочаце, калі ласка? 5 бочак цементу да зарэзу трэба, Демьян Демьянович. І што вы за такой драбязы дастаць не можаце? Ну, а дзе ж ее можна дастаць? Як? Ну, вы ў Бляхмана пыталіся? Пыталіся. Ну, а ў Пузанова? І у Пусанова таксама. А ў Толстазадова? У Толстазадова? Таксама і у Толстазадова Ну і пыталіся. Кажа, нема. Ну, вы идите, скажите, что Демьян Демьянович просит. І што, будзе? Товарищ, ну, коли вы лічите, что я кидаю слово на ветер, то на вас вы до меня звертайтесь. Демьян Демьянович, даруйте, дзякую вам. Дзякую вам за гэта, дзякуй. Демьян Демьянович, допоможите. Коли ласка, что? Бухгалтер нас заразає. Який бухгалтер? Головний. А, да, не знаю. Не, вы не знаете, его у армию забрали. Ну, так что ж вы Бухгалтер. хотите, как я пошел до вас бухгалтером? Что вы, Демьян Демьянович, я и не думал. Не, просто мы шукаем и знайсці не можем. Так же як шукать? Он у армии. Так не, мы другого шукаем. На его место справа вообще стоять, Демьян Демьянович. Это вы с промкооперации? Так. Умовы. Умовы. Так, оклад 1000 рублей. По сумяшчэнню 500. Кватэра, сталоўка, ўсё. Добре. Ну, гэта бухгалтеру, а за бухгалтера? Як то? Я думал... Вы думали, что задарма? Я просто такие справы я не разумею. Вы не знаете цены. Ну, добре, я вам допомогу, коли ласка. Я ведаю, что у вас на дворы ляжить лишний электричный руховичок. Так. Ёсць рухавічок. Ну, ось. Ёсць рухавічок. Ось. Что? А, так за бухгалтера, значит... Что, дорого? Дорого. Ну, не, ну рухавичок все ж таки рэч, а Бухгалтер. Так само рэч. А вы ще хочете і галоўнага? Не, ну я так думаю, что я гэта не ведаю оформить человека за Нічога оформлять не трэба. Рухавік купіць у вас дзяржаўная арганізацыя па дзяржаўных цэнах, а бухгалтер сам прыйдзе да вас. Ён нават і про рухавік нічога не будзе ведаць. Значит, а без рухавічка ён не... Без рухавічка ён не прыйдзе нават з месца не скранецца, яго не адпусцяць з работы. Все ж таки, Демьян Демьянович, рухавічок, это... Ну, калі вам шкада, няхай вам рухавічок баланса падводзіць. Демьян Демьянович, куды дасылаць рухавічок? Ну, вось гэта другая справа. Вось, калі ласка, зверніцеся вось па гэтаму адрасу. Вялікі дзякуй, Демьян Демьянович. Усяго добрага. Усяго добрага. Усяго добрага. Андрей Симонович. Что же ты, братья, тишком хотел пройти, как я тебе и не зауважу. Не, я тебе углядел, как только ты у сад войшов. Рыбак рыбака бачить здаляка. От меня, братья, як от лесу, никуда не утечешь. А что, знов? Треба пополнить. Заливаешь ты здорово, Демьян Демьянович. Не для меня.
Мне докторы забороняют, не для меня. А что ж такое? Туберкулез, грудная жаба, да яны і самі не разбяруць толком. О, ну, зразумела, калі жаба, яна ж вільгаць любіць. А завтра у меня будет товарищ Конягин, а ён чарочку любіць. Одному незручно, вось он по суботах и приходит до мяне. Ну, табе ж, вядома, не скажа, дай гарэлкі, у меня таксама не база. Ну, сам повинен разуметь. Белый, калі ласка. А коньячку? Няма. Ай-яй-яй-яй-яй. Хлусишь, Андрей Симонович, хлусишь. Ай-яй-яй. Только учора я пил твой коньячок, а одного прыцеля. Был. Зараз няма. Некалькі бутэлек засталося. Для хворых. Для хворых, Андрей Симонович, киселек, молочко, манная кашка. Коли на то и пошло, мы ж так само хворые. Жаба, кажеш? Да жаба, хай її холера, жаба. Ну, що ж зробиш? Для жаби пошукаємо. У правенному поэту мое шанаванне. Маё шанаванне выдатнаму дзеячу мастацтва. Что, пришли натхнение набираться? Я набраўся, іду дадому. Разумею. Хочете тепленькое на паперу, а потом в редакцию. На паперу і ў рэдакцыю. И по рублю за радок. Нам хопіць і па рублю. Правда, у некаторых творчых работнікаў больш шырокі размах. Але мы ім не роўны. Подколол. А с кем гэта вы тут натхнение набирались? Ды вось на лоне прыроды. На лоне природы, ну, разумею. А ці не было тут якога яшчэ іншага лона? Вас гэта вельмі цікавіць? Вельмі. Справа тым, што я маю да гэтага лона таксама некаторыя дачыненні. Злыя языкі гавораць, што вы заляцаецеся да маёй жонкі. Ну і што ж вы ад мяне хочаце? Я мог бы вас вызваць на дуэль, але не буду гэтага рабіць. Мне гэта невыгадна, бо калі я прастрэлю вашу мазгаўню, потомки мяне заклеймяць, скажут, што я забіў выдатнага будучага паэта. Калі вы мяне заб'еце, мне гэта таксама невыгадна, таму я не патрабую ад вас задавальнення. Дзякую, што злітаваліся надо мной і пакінулі мне жыццё. Адзінае, што я магу для вас зрабіць з рэўнасці, распіць з вами бутэльку каньяку. Майго, вядома. Великодушно з вашага боку. Ну, вядома, каньяк павінен быць ваш, але паколькі вы яго не маеце, дастаць вы яго таксама нідзе не можете. Заходзьце, калі ласка, да мяне ў госці. Так ужо і быць, дзе маё не прападала, а? Я захапляюся вашай самаахвярнасцю. Дзе гэта відана, каб пацярпеўшы сам запаклываў. Страты. Страты? Страты. Наколькі я разумею, справа пакуль што абмяжоўваецца паэзіяй і ніколі не дойдзе да прозы, да драмы. Але і яна можа дайсці да камедыі. Мольер з'явіўся. Хочаце новый сюжэт для вашей камедыі пад назвай «Дарэмныя патугі». Вось гэты малады чалавек хоча адбіць у мяне жонку. Ведаеце чым? Сваімі худасочнымі вершыкамі. Як вам гэта падабаецца? Я думаю, што сапраўды гэта будуць дарэмныя патугі. Так. Клаўдзію Пятроўну вершыкамі не возьмеш. Ось именно, не возьмеш. Вы спытаеце у мяне, чым можна ўзяць жанчыну. Ты спачатку накармі, дай выгуляцца, дай выспацца, ты апрані, як каралева, а потым ужо яе і на вершы пацягне. А пакуль вы гэтага нічога не маеце, дык для мяне вы не конкурент. А ці не занадта вы
упэўнены ў сабе. Могу биться об заклад, у вас ничего не отрымается. Вось товарищ Язва будет Светкой. Я не ведаю, як хто, але выйграю, напэўна, я. Ці ён застанецца з носом, ці вы з рагамі, але чарка будзе пры мне. Ось что значит сатырик. Одразу глядеть у корень. А не луна его поднебесья, як некоторые променные поэты. Ну, як ваша комедия? Пішацца. Хутка будем смеяться. Ну, гэта залежыць ад таго, калі мой цэнтральны герой пацерпіць крах. Ну, вы аўтар, усё ў ваших руках. З вашай дапамогай можна хутчэй, прыспяшыць можна крах. Я думаю, што прыйдзецца, бо гэта свіння яшчэ можа 5 год жыць і пахрукваць. Слухайце, а як вашы справы? Я ж вас некалькі дзён не бачыў. Дзякую, усё добра, усё добра. Ага. Ну, шчыра кажучы, гледзячы на вас, можна і сапраўды сказаць, што дзякуй Богу. Ну што, сапраўды я так добра выглядаю? Як бутон. Я думаю, что вам с такой довоенной физиономией нават по улице неёмка ходить. Ну, гэта вы дарэмна, гэта вы дарэмна. Ну, як же? Война, тяжкости. А вы нібы з іншага свету прибыли. Разумеете, я хочу жить як человек. О. И тут для меня не может існаваць ніякіх перашкод. Ну, вы ведаеце, мяне не столькі здзіўляе ваше правіла, колькі бліскучае правядзенне яго ў жыццё. Слухайце, а ў чым сакрэт вашага поспеху? Я вось ніяк не магу зразумець. Калі ласка, ніякага сакрэту няма. Просто я з'яўляюся маленькай папраўкай да сістэмы размеркавання. Ну, правда, у сувязі з гэтым мне прыйшлося адкласці некаторыя свае творчыя задумы. Ага. Папраўка да сістэмы размеркавання. А гэта ўжо тэарэтычнае абаснаванне таго, што мы называем это... Латам вы хочаце... О, можна і так. Слухайце, а ў чым сутнасць гэтай вашай папраўкі? Ну што ж, сябры, калі ласка, я вам растлумачу, заходзьце да мяне ў госці, а зараз, прабачце, мне няма калі, я вас пакідаю. Усяго добрага, бывайце здаровы. Ну што ж... Ну, бачу, які фрукт. Цудоўны. І прытым зусім ужо спелы. Страсяне яго, і он адваліцца. І я яго страсяну. Слухай, а у цябе сапраўды ёсць намеру адносіную да Клаўдіі Пятроўны, а? А ты ведаеш, яна мне падабаецца. Ну. Здаецца, наклёваецца. Прыгожая жанчына і зусім не такая, як можа паказацца з першага разу. О, я не памыліўся, так яно і ёсць. А як глыбока адчувае паэзію. Цудоўна. Мне якраз гэта і трэба. А от на злосць возьму Поэзія. і адаб'ю яе. Выдатны ход. Лепшага не прыдумаеш. А што, навучыцца працаваць. Будзе ў мяне памочніца ў жыцці, будзе і ў мяне жонка, цудоўная, чулая жанчына. Друг, я гатовы цябе пацалаваць. Падтрымліваеш? Абедзвюма рукамі. Не, сур'ёзна. Ну, конечно, я ўжо цэлы месяц мучуся з гэтай клавачкай і не ведаю, што з ёй рабіць. Ні богу свечка, ні чорту качарга. Тут, знаеш, слухай, а ты што, сапраўды паэзіяй пакарыў яе сэрца? Толькі паэзіяй. Ну, тады ты цудоўны паэт. Я нават не думаў, што твае вершы маюць такую незвычайную сілу. Слухай, гэта, напэўна, вельмі цудоўныя вершы. Пакажы, а? Нічога асаблівага. Звычайныя вершы. Ты уж не скромнічай, калі ласка. Пакажы. Ну, што табе чытаць? Ну, ты ж не дзяўчына. Ну, ты ведаеш, што я не адстану, пакуль не прачытаю. Ды ведаеш... Я нічога не ведаю. Ну, ты гэтыя вершы ведаеш. Не.
Я ведаю толькі тыя вершы, якія ты мне даваў чытаць, але гэта былі дрэнныя вершы. Справа ў тым, што я ёй чытаў не свае вершы. А чые? Ну, пазычыў дзеля такога выпадку у аднаго вядомага паэта. Так. Цікава, вельмі цікава. Чужими вершамі спакусіць чужую жонку. І чыю? Самога Дем'яна Дем'яновича. Жулік жуліка абжуліў. Так, ну так ты ж мальер, ты сапраўдны мальер. Ты толькі не ўздумай сапраўды ўвесці мяне ў гэту камедыю. А ты як думаў? Ідзі ты к чорту. Так а што, я аднаго ж лукту выведу, без цябе тут ніяк не абыдзецца. Я катэгарычна пратэстую. А уж гэта вось ад цябе ўжо ніяк не залежыць. А ў такім выпадку я адмаўляюся ад сваіх намераў у адносінах Клаўдзіі Петровны. Слухай, ты мне, калі ласка, не псуй камедыі, толькі ўсё наклёваецца, а ты ўжо пачаў бузіць. Ну, добра, я не напішу, што ты спакушаў чужымі вершамі. Я увогуле пра тое, што ты дрэнны паэт... Ну, катэгарычна супраць. Ну, добра. Я і пра гэта не напішу. Я выведу цябе геніяльным паэтам і высакародным юнаком. Ну, я ж маю права на творчы вымысел, а? Дай мне слова, што ты давядзеш свой план до конца. Ну, калі так. Дай мне руку. Ну, вось. Цяпер я бачу фінал камедыі.